Ekspres je humanitarno i neprofitno udruženje, čiji je krajnji cilj poboljšanje školovanja, zapošljavanja i uslova života osoba sa invaliditetom i drugih populacija. Inicijator zajedno sa Skupštinom grada, humanitarnim radijom i drugim medijskim i ostalim organizacijama je mnogih humanitarnih akcija bilo poput prikupljanja paketa hrane, odeće, obuće, donacija svih vrsta i tu posebna zahvalnost ide Crvenom krstu Kragujevac. Za članove i ostale građane obezbeđivane su i besplatne autobuske karte u lokalu i van, kao i besplatne radionice, kulinarstva, šivenja i drugih aktivnosti. Humanitarno udruženje Ekspres Kragujevac obezbeđuje i obezbeđivalo je besplatne advokatske usluge i veliku zahvalnost naravno dugujemo poznatom kragujevačkom advokatu gospodinu Saletu Pejčiću i njegovoj porodici. Sve u svemu humanitarno udruženje Ekspres neraskidivo je vezano sa humanitarnim radijom, nastavlja najbolju tradiciju održavanja svih tih humanitarnih manifestacija i drugih humanitaraca u sadejstvu sa svim relevantnim činijacima, počeo od Skupštine grada Kragujevca, ljudi dobre volje i dobre duše u pomaganju položaja i prosperiteta tako OSI, tako i ostalih ljudi naše zajednice. Još jednom, hvala na poseti u ime organizacije Ekspres i da ste svi živi i zdravi.